musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ɓuri handude e ko yetta kon fof waɗanayɗoma ha gayna hara o landaki ma joddi yo Allah waɗu en yettoɓe mo hara o waɗari en yeddoɓe mo ɓawo ɗum ɗo hiɗen juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo anduɗen ko kanko ɓuri moƴƴude e tageefo ngon fof alal itlaq hiɗen duwanomo kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ko ɗum woni wondiɓɓe makko e kala kadi iwtirɗo ɓaawo ɓeeɗo jokki ko ɓeeɗo jokkuno ila yawmi alqiyama yo Allah waɗu en e maɓɓe ɓaawo ɗum ɗo miɗo salimina on saliminago l'islam salminago heewugo tewgiggol e laaɓa reedu e yurmede ko ɗum woni e jamɗe kisiye ko ɗum woni salminago yimɓe aljanna ka nder aljanna yo Allah waɗu en fof meɗen hara koye jaaɓe e yimɓe aljanna ɓaawo ɗum ɗo fof inchallah kama tafaddala al akh alhaji ousmane hafisahullah haray wona min duwano wadde yewtere ko oustaz ahmad ba anvers walakin masha allahu faal haray min komi duwanoɗo jogagol jonde kono ɓe yiltidiri ha joni ɓeyni yomi waɗu yewtere e hayɗe hunde komi eɓɓanno fi waɗugol yewtere ala kono haray inchallahu ɗe yewta yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala on newnani en haka kamɓe waɗoɓe yewtere nden ɓe hewti o inchallah si ɓe hewtari kadi continue en programme o miɗo tororo Allah inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin e inde makko ɓurde mawde nden nde anduɗen nden so tororama tun o jaabinayi yo Allah arsika min wonɗo e wolde on ko yaadi e deftere Allah e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam waɗo mi torortama noon kadi jalla fi ula nde o waɗata on onon heɗitiɓe ɓen ɓe yimɓe ɓe hino heɗito yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri e moƴƴude e yewtere nden kon ɓe nafitora ko lundi deftere Allah e sunna nelaɗon ngon fof ɓe woppa kala ko nanoyɗon ga ko yaadi e deftere e sunna nelaɗo haray ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko nanoyɗo ga ko lundi deftere nden e sunna on haray ko immorde am min abdallah haray ko cheytani woni ko longini lan miɗo toro Allah yo yejjintin on kala ko lundi bindi o nafira on kala ko yaadi e deftere Allah e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam wano mi molortamo noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wata o waɗan kolewal lumbirtengal e hoore muɗum yehe ka aljanna hara koye kolewal ngal ƴette buge ka nder yite jahannama wal iyasu billah haray ko honɗum wonno ko oustaz ahmad ba anvers yewtayno en mawdu maɓɓe on ɓaawo men jokkodirde e maɓɓe joni ka téléphone man huwa al muslim woko honɗum woni julɗo ko hombo woni julɗo ko ɗum ɗo ɓe falno en yewtude mi ƴette ɗon ko raɓɓiɗi seeɗa haray komi woni ƴewtirde ɗon ko fi teddingol konngol maɓɓe ngol e fi teddingol kadi ɗaɓɓitande nde ɓe ɗaɓɓiti nden ko ɗum woni bahs mo ɓe waɗi on yewta ɗon seeɗa mi yewta en ko honɗum fewndi fewndo ɗo hande haray ko tati lewru ndu wiyeten ɗum jombente haray ko o mawdu ɗo woni ko fewndi fewndo ɗo bi mana haray hitande meɗen enen julɓe ɓen nde naati haray hande noon ko tati ko wiyete kon jombente haray inchallah ko ɗe toɓɓe ɗo ɗiɗi woni ko mi yewtata miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on hawrindin en e ko wiyete kon sawab ayyuha al ikhwa musidɓe julɓe tedduɓe man huwa al muslim ko hombo woni julɗo ngal landal ɗo sahabaɓe ridwanullahi alayhim ɓe landinoke ngal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo anduɗen on tawata o yewtirta mbeleɗe wa ma yantiqu anil hawa ɓe yewtirta fiyomi weltoma fiyomi seytin kala ko ɓe yewti haray ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala dalil meɗen e muɗum alyahuda ɓen ɓe wona julɓe ɓen ɓe innuno sahaba ɓen
onon o winday kala ko annabajo moɗon wowli ɗum fof wonay hadis wonde o wowlay hara himo seytini wonde o wowla hara koye samakala o woni wonde o wowla hara koye soobe o woni wonde o wowla hara koye campi o woni onon ɗum ɗo fof haray ko hadis sahabaɓe ɓe ari ɓe landi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeyni de haray heferɓe wirimen ni ko ɗume wawata jabade ɓeɗo on say nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki windu kala ko yalti e ko on say ɓe sappi kara maɓɓe tedduɗon sallllahu alayhi wa sallam windu kala ko yalti ka hunduko an yaltata e ko si wona ko moƴƴi ɓeɗo noon ɓay ɓe landama ko hombo woni julɗo haray si ɓe jaabike ɗo mo be men ko ɗo woni e ndarude est ce que haray ko a julɗo kala natorɗo ɗon daɗi ko wiya ɗon kon waɗi ko yamira ɗon kon acci ko haɗa ɗon kon haray ko on ɗo woni julɗo ko ɗo wondoyta e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondoya e sahaba ɓen yawma la yanfau malum wala banun ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata nden ñande sina on arduɗo ka Allah e ɓernde hisude e shirk ɓe inni honno e hadis daɓɓo pot hadis mo timma bindol gotol ɓe maki al muslimu ko woni julɗo on ɓe addimo kadi ala sihatin ma'rifa ɓe waɗanimo alif e lam ɓe waɗarimo nakira bi ma'ana no woodi toon julɗoɓe julɓe kono hara ala sihatil nakira hara ko julɗo tum muslimun oɗo noon ɓe waɗimo ala sihatil ma'rifa woni julɗo on tigi tigi hara kaka konngol e ka kuugal ko o sifitorɗe ɗi sifaji wonɗi e arde yeeso ɗo jon noon hinami wowli ɗumin mi fillitoto woni tawata ko hadisi selluɗo kadi mo imam boukhari e imam muslim e fillotoɓe hadiseji selluɗi e fo tata no fillimo ɓe maki honno al muslim ko woni julɗo tigi tigi man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi ko yewtere nden foni ko yewtere tawata ko feccire bindol kono ko ɗum ɗo hiɗen andi nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe okkama ko wiyete kon jawami'ul kalim ɓe yewtay gootum hara karamokoɓe winda e nder ko gootum ɗo mujalladuje dolle dolle al muslimu ko woni julɗo tigi tigi man salima al muslimuna ko on mo julɓe ɓen daɗi ko on mo julɓe ɓen hisi ko on mo julɓe ɓen lorritorari min lisanihi bode ɗengal makko o yadihi e jungo makko man on ɗo kay ɓenni ko wonɗo wo wonɗo na danejo wona ɓalejo wona porto wona américain wona européen wona africain na gorko wona debbo wona payku wona mawɗo man ko wonɗo wo tufidul umum ko foppu natori ɗon salima yimɓe ɓen hisa a lorrirtaɓe jungo ma ngon a lorrirtaɓe kadi ɗengal ma ngal kadi no gasa noon landotoɗo lando ko fi honu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam accani ɗon tere luttuɗe ɗen fop ɓe sappi ɗengal ngal e jungo ngon jawabu on ko ɗiɗo ɓurata lorrude bani adama neɗɗo wawata lorrude goɗɗo hara ɗiɗo ɗiɗi tawaka ko imma ko ɗi ɗiɗi non ma imma ko gotum e majji dalilu meɗen e muɗum hadis goo kadi fiiga ɗengal ɗo goto sahabajo landino nelaɗo sallllahu alih wa sallam ene hara men nangitiroyte ñalade dargal sabu ko min woni e wowlude kon nelaɗo sallllahu alih wa sallam e maki an kadi yumma ma perdima ene hara hino woodi ko yimɓe ɓen suƴƴitiroyte ñalade dargal ka nder yiite jahannama hay e hunde ala si wona bone ɗenɗe maɓɓe ɗen yo allah yaafo en ko ɗum waɗi ɓe sappi ɗengal ngal hadis goo kadi firi o hadis ɗo kanelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki man yadmanu li ko hombo wawatalan ƴettande garanti
ko woni hakkunde bala kenkenje makko ɗen ɗiɗi e ko woni hakkunde buse makko ɗen ɗiɗi o reena ɗi piiji ɗo ɗiɗi hara ɗengal ngal wowlaari sina ko ngal haali wowlugol awra o yahaari sina ka o haani yewgol kala waawurɗo reenugol ɗiɗo ɗiɗi min kadi mi ƴettanimo garanti pellete o naatoye aljanna probléme on fof koye ɗiɗo ɗiɗi woni yo Allah reenan en ɗi man salima almuslimuna ko kala on mo julɓe ɓen daɗi bone ɗengal mungal e bone junngo mungo ɗo noon ko nelaɗo sallallah alih sallam ɓeni almuslimuna ɗum ɗo holla wondema mo wona julɗo hino sellanama ka lorramo kono ko fi honɗum waɗi ɓe sappi julɓe ɓen ɓe acci ɗon ɓe wona julɓe ɓen ko fi ko tawata julɗo on ɓuri jogade valeur e teddungal e hoore ɓe wona julɓe ɓen ko kalimatullahi o wonta al uliya o wonata dow wa kalimatu lladina kafaru hiya sufla konngol kala kefeere e wonɓe heefere fof ko ley wonata ko ɗum si Allah sappi julɓe ɓen o acci ɗon luttuɓe ɓen seedi muɗum hiɗen firira ngol konngol ɗo kadi hadis goo kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maako no ñande goo wallahi la yumin wallahi la yumin wallahi la yumin laabiji tati ɓeyni mi wondiri Allah pellet gomɗina wona julɗo mi wondiri Allah gomɗina mi wondiri Allah gomɗina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maawi makude tun hara ɓe haton jinayi wondugol kono ko fiyondu waɗi si ɓe wondiri kadi laabiji tati ko sabu mawnugol probléme ko woni arde yeeso o mawnugol fiyake wonɗo e arde yeeso sahaba ɓen fof ɓe landi man ya rasulallah sallu alayhi ko hombo woni on non on mo gomɗina tawi fof gayni ma faade hannde kadi ɓeyni wo ko on neɗɗo tawata kawtal makko ngal daɗaari bone makko o kawtal ngal no woni ko julɓe woni na julɓe kawtal hino jogii haqqeeji tati e hoore maɗa no woodi kawtal jogoono ton ko haqqe gooto pet woni ko duwaɗamo jonnitude no woodi kawtal jogoono ton ko haqqeeji ɗiɗi duwaɗamo jonnitude no woodi kawtal jogoono ton ko haqqeeji tati duwaɗamo jonnitude si a jonnitaari mo ga a jonnitoyemo laakara ko ɗum wiyete haqqe c'est-à-dire ko droit hum an kunni ko si a jonnitay lankun ka aduna ga estay mi hettoyey ko laakara hara ka moƴƴima rewoyte laakara waliyas billah kawtal jomo tawata ko haqqe hum gootum pet duwaɗamo jonnitude ko si a kawtiri e keefeero si a kawtiri e keefeero ko duwaɗamo kon fof ko a jontumo haqqe kawtal ngal hara lorrari mo a dérangeari mo hay e hunde ko on haqqe ɗon pet woni hakkundeji moɗon kawtal jogoono toon ɗa duwamo haqqeji ɗiɗi ko si tawi a kawtiri e julɗo a jonnitaymo haqqe kawtal ngal jonnitamo kadi haqqe kadi julɗo yaagal ko woni hakkundeji meɗen ko e wona joni ko haqqe honɗum fawi julɗo hoore julɗo musidɗo makko kawtal jo tammo on mbo duwaɗa haqqeji tati ko si a kawtiri e musidɗo ma julɗo mo kafuɗa enɗam a jonnitaymo haqqe kawtal ngal ha gasa jonnitamo haqqe l'islamu on kadi jonnitamo kadi haqqe enɗan ɗam oɗo ko haqqeji tati o duwa hettugol e juuɗe maɗa joni noon ko honɗi woni ɗen haqqeji si continue en noon hadis on riwaya gone laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki haqqul muslim alal muslim hamsun haqqe julɗo e dow julɗo musidɗo makko ko piiji jowi fillaye goo ɓe inni haqqul muslim alal muslim sittun haqqe julɗo e dow julɗo musidɗo makko ko piiji jeego ƴettenno mo piiji jeego on inchallah wo aran non kun e haqqeji ɗin ko duwaɗa jonnitude musidɗo ma on iza laqitahu fa sallim alayhi si a fotti e makko toranomo kisal ko ɗum woni ya wi'umo assalamu aleykum ɗum ɗo ko haqqe julɗo e hoore julɗo musidɗo makko sa waɗari ɗum ɗo andu a tottari haqqe makko on telen maɗa allah no inni ka qur'an ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim
wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Si on salminama salminango rutte ko salmina ɗon ko ɓuri moƴƴude no salminira ɗon noon, ma ruttiro wono salminira ɗon noon. bi ma'ana si goɗɗo yini assalamu aleykum ko yaynimo wa aleykum ssalamu wa rahmatullah. so innima assalamu aleykum wa rahmatullah, inna wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. so innima noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, an kadi innama wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. ɗum ɗo ko haqqe hakkunde julɗo e julɗo musidɗo makko. si tawi noon julɓe ɗiɗo ɓe fotti ɓe innidiri assalamu aleykum, allah windanay ɓe baraji 30. riwayaji goo ɓe inni baraji 90, noggoo ɓe inni 100. haray noon adiɗo on haray ko noon ɓuri jogagol baraji. amma no ruttugol salminago ngol bittifaqil ulama, karamo goɓɓe hino fotti wo ɗum noon ko wajib no waɗɗi. sa ruttari salminago, so julɗo inima assalamu aleykum a ruttari ngo, haray a lundike nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗum woni haqqi arano on, iza laqitahu fa sallim aleyh, son fotti haray hiwro mo. haray ɗon noon mi waɗa hakkunde laañe ɗiɗi, wona wirte noon entre parenthèse. si en fotti ɗo yen wi'indiran en fof meɗen ko en fulɓe, kono arabuɓe hiɓe mari ko wiyete kon sabahul khayr, bimbi moƴƴo. hiɓe mari ko wiyete kon masaul khayr, kikiɗe moƴƴo. enen kadi ɗe mari ko wiyete kon on beliki e jam, on ñalli e jam, on hiiri e jam, ma on weeti e jam, ma ñallen jam. ɗum kadi ko konnguɗi meɗen tawata ko hiwrondiral ngal tigi noon. kono jarama on sen daroyi ka luga pulane tawayta hiwrondiral. ko wiyete jarama on so tawi goɗɗo waɗanima goɗɗo innama o jarama. si tawi koyen ƴettu pulal ngal ko sa fotti e goɗɗo ina on beliki e jam, no woni pulal ngal. joni noon siɗa faala wiwgol goɗɗo jarama en togana hay goto wataw wiw ɗum, kono sa fotti e julɗo musidɗo ma ka ara num taho wiwmo assalamu aleykum. après noon watton ɗon noon haala mon kan hande kadi sen fotti arabu ɓen ɗo fop son fotti ko assalamu aleykum, ɓe yara noon hande kadi ka haala wi maɓɓe kamɓe kadi. enen kadi ɗo wawi yombo julɗo be jaɓɓugol konngol ɗon assalamu aleykum, ruttamo wa aleykum ssalam. ɗum hina hiwrodiral noon arabu ɓen few assalamu aleykum. hiwrodiral maɓɓe ngal ko sabahul khayr e masaul khayr, zey halak ma kayfa halak, ko ɗum woni ha hiwrodiral maɓɓe ngal. amma yo kisi e woni e moɗon ko l'islamu addi ɗum. ɓay noon koyen julɓe koyen eto ha sendidiren hakkunde culture arabu ɓen, aadaji maɓɓe ɗin e fina tawaji maɓɓe ɗin e dina l'islam kan. sen sendidirari ɗum ɗo ko arabu ɓe watta en piiji bonɗi kon, yahay ha añen dina kan sikken ko kamɓe añuɗen anda en añino hoore meɗen. yowodira hay e hunde musidɓe julɓe tedduɓe. si satti ɗon e goɗɗo haray o yafata, kono ɗi yiida ɗi yaada. sen ƴetti kadi qur'ana o fof jogiiɗo ayeje ɓuri guluuje 6, suratuji 114 ka qur'an. ƴikkuji bonɗi si wolama toon fof mi sikki haray na goɗɗo e meɗen ɗo ɗum tippi, haray koye musidɓe meɗen arabuɓe. haray hiɓe jogii jikkuji monɗi, kono noon hiɓe jogii kadi jikkuji moƴƴi kadi. joni haray haqqi ara on iza laqitahu fa sallim aleyh, son fotti tun haray koya hiwromo. joni noon hadis on to kadi kaɓe innuno ɗon ko woni julɗo ko wonmo julɓen daɗi bone ɗengal mum e bone junngo mum. aya qur'an goo kadi nelaɗo ko allah daali ɗon e suratul isra, wini wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, wata wowlu kala ko a joganaki muɗum e gandal. ko wallahi summa wallahi probléme hun to sokum hino waɗa ɗo, yimɓe temeɗɗe ukkiroye yiite jahannama sabu gotum pet. fi honɗum mo be wowlay ton ko andi e ko anda. mi hendo information hun kun, si mi hendori kun no mi faalira noon mi moƴƴina ha moƴƴa, mi ɓeyda ɗon ko mi faala kon mi feƴƴina. si mi hendori kun no mi faaliraka noon mi ɗuyta ko mi faala kon fof mi watta ko mi faala kon mi feƴƴina. on tigi natori ka hadis ɗo a tawaka e julɗo ko nelaɗo sallallah alih w sallam maaki. dalil goto mi feƴƴa e nden toɓɓere ɗon, iɗen andi ko wiyete kon harisatul ifk, fewno nene aicha radiallahu anha ɓe toñano wondema heɓe waɗi jeeno. allah tippinno ayeje 15 classe jama o fof mo be ko ɗum ɗo woni joddi muɗum, sabu mo be ko wowli kon tawata a joganaki muɗum gandal. fi honɗum no ñalande dargal ɗi noppi meɗen e ɗe gite meɗen
foppo ko landitoyteɗum ñalande dargal. Allah soko yahi hundukon fuu o inna hande kadi ko honɗum yewtata yawma tashhadu alayhim alsinatuhum ɗengal ngal joga ha gasa ko tere ɗen hande kadi woni wolude hande kadi na an wolanta hoore ma kono si jeeyi ha ɗengal ngal akkitoyama ko honɗum ɗe wiyata lima shahidtuna alayna e tere ko fi honɗum settiɗon e hoore amen ko ɗum tere ɗe jaaboy to antaqana llahu allazi antaqa kulla shay wowlini men on allahjo wowlinɗo kala hunde si tawi no ñande yiitere wowloyi kala ko nde daari yo Allah wallu en hara nden ñande ko nde darno ko moƴƴi ñande nowru ndu wowloyi kala ko ndu nani yo Allah wallu en hara hina musique wonno ko heɗitiɗen yo Allah wallu en hara hina ñoore ka inde goɗɗo bonnete woni ko heɗitinoɗen hara ko qur'an e sunna wonno ko heɗitiɗen ñande tawata jungo ngo wowli kala ko ngo memuno yo Allah wallu tawata hara ngo jungo ka ngo memuno gon fof ko alqur'an e sunna e kala ko nafata wonkikin aduna nafaki kadi lakara sina ɗum haray bani adama no maapi nden ñande on andi Allah no inni aya goo e suratul an'am ko aya fotuɗo kono ko aya hulɓiniɗo o inni man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha o inari kala golluɗo o inni ko kala ardoyɗo ka makko ton e gollu gotum moƴƴum o yoɓa mo 10 sifa muɗum gollugol golle moƴƴe hino weli fi han kono dankagol ɗe golle ha tawoya Allah ko ɗum ɗo ɓuuri e sattude hino satti moƴƴa noon yo Allah wowno e renugol golleji men ɗi toɓɓere ɗiɗaɓe en haqqe julɗo e dow julɗo musidɗo makko wa iza da'aka fa ajibuhu si o noddima ka makko haray ko ya notomo si o waɗanima invitation haray ɗa hanimo notade ɗum ɗo kadi ko haqqe julɗo e hoore julɗo musidɗo makko on kadi si tawi e hoore ko o nodduma kon hina ko harmi si tawi ko harmi haray no harmanma notagol si o noddima kadi e hoore ko dagi a yehi a tawi toon kadi ko harmi ko ya gollitir hadis goo firɗo nde toɓɓere ɗo man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi sa yi ko aña ko ya sansir jungo ngo si tawi ɗa wawi poɗude musidɗon ittamo e ko aña kon ittamo wa in lam yastati fa bi lisani si a wawata ittirde doole ɗum noon ko ɓuri wodande ko laamu mum e hoore ɓe wata fewjude e hoore mum ɓen piigol ngol jattingol ngol ɗum noon ko ɓen no wodani joni noon haray an ko honɗum wowɗa ko waajagol mo ko ɗum woni waɓe lisani ɗengal ngal inna musidɗo ɗum ɗo haray wata sellude hay si tawi noon o bantotoma kono suusu wowlugol ngol nde wotere wa ma ala rasuli illa al balah fo wakinela ɗon si wona yettingol ngol etoɗa ha o nana o anda ɗum ɗo moƴƴa ko lutti toon kon ko Allah woni fewnowo yo Allah tabintin e hoore peewal ngal matam mum kon fa bi qalbihi on tigi aña haray hande kadi ka ɓernde muɗum nga kadi so tawi ɗiɗa ɗiɗi no wawani marsude e hille a notike ko yañu ka ɓernde karamo koɓe goo wi ko yañu ka ɓernde wona ha ɗum no gasa ɓe yayni la sa yi toon tun ka Allah yeddete haray harɓanima joɗagol ɗon ko ya rutto fiw fi honɗum fi wata wallumo e hoore ɗum ɗon haray ko ni karamo koɓe yaari ɗon ko ɗum woni toɓɓere ɗiɗane si o noddima haray ko ya noto haray noon no tawa e noddugol ngol kala noddandu hara ko noddandu dagindo ka l'islam no woodi goɗɗi gono toon hara na ya accu ha o noddama si notoɗa si goɗɗo fesiɗo joni o heeɓi fatunde na yino ko tuma o hollitilam heeɓi fatunde simi yami hiwroyomo si a humpitike tun ko yaw hiwroyoɗamo no tawa e noddanduji gon tan si probléme naati toon kadi hara ko wonɗa e tefirde naafi waɗgol ta jassus espionnage joni dargol ko woni nder toon ko yalta feltano jama o hara ko fi moƴƴingol ka ɓeygure makko haray ɗum hino wawa dagade sifa ɗiɗo noon ma e haajuji kala ko yowdiri e jokkereji enna wona wa humugol dewgal feññingol inde boobo kala ko yaadi e deftere e sunna ɗiɗo fof haray ko dagiɗi si tawi noon kadi o invitima e haajuji ko wiyete kon walima hara joni o moƴƴina ñameteji ha moƴƴa o nodda julɓe Allah ɓe ɓaɗo ɓe ñaama ɗum haray ko hunde labande noon hara na hay e hunde wayi na fatunde na inde boobo wona peera ɗum no kadi haray hino tawa ya nooto ñaama kadi hakke ko tawata notagol ngol hino yiɗa ka dina l'islam ko haqqe julɗo hoore julɗo musidɗo makko si o noddima wo hara hiɗa hoori hara ko horuɗa kon hara ko wiyete kon ko gatte woɓɓe ina gafte e ɗiɓi mana hara wona farilla woni ko horuɗa o sa hewti ko ya ñaamu taƴa ko horuɗa ko ñaama ha gayna du'oɗa kadi Allah windane baraji
ko notiɗa musidɗo ma kon ko nafiɗa kay nafaka makko on kon kadi o windanama baraji kadi ko horo a hoori kadi ko l'islam on pette woni wawi ɗum ɗon. amma noon si tawi noddaɓe hara hiɓe ɗuuɗi hiɓe wawi nafade hara ñamete on bonari ko goto petti woni ko hoori haray on ɗon himo wawa continuide korka makko kan o waɗa du'a luttuɓen kañum ɓe nafo. amma noon si tawi sappo noddama ñameteji fimo ko baɓe sappo hino defa tawi noon ɓenno fof ɓe inni ɓe hoori ñameteji ɗin ko bonayi ɗi haray hande kay woni wajiɓe hoore ɓeɗo yoɓe taƴi koɓe hoori kon. si tawi mi tentina moƴƴa si tawi ko hoora kon hara ko korka sunna ko gafte kon. sifa fewno ɗo joni ni ko ndu lewru hana ndu hoorede en yewta e fi muɗum joni inchallah. haray toɓɓere tataɓere nden en inni aranum kon isa laqitahu fa sallim alayhi son fotti haray ko ya hiwromo wa isa da'aka fa ajibhu si tawi kadi o noddima kadi ko ya nooto. toɓɓere tataɓere nden wa isa stansahaka fansahahu si tawi o laaɓanima reedu ko ya jaɓu an kadi laaɓanamo reedu. ɗum ɗo ko haqqe julɗo e dow julɗo musidɗo makko. so yii goɗɗum o tawata kanko ɗum ɗo himo faami ɗum ɗo ko ella o inni ya ahi o noddima ɗum ɗo haray moƴƴirani o laaɓanima reedu haray ko ya jaɓu haray o totti haqqe o. si o yii kadi o laaɓanarima reedu haray o tottari haqqe on kadi haray a hetto e haqqe ma e hoore makko ñalande darngal. ɗum no haray ko be on tigi waɗa ɗum ɗon addin an nasiha wo diina kan ko laaɓodira reedu. joni noon so laaɓanima reedu haray no waɗɗima an kadi ya jaɓu si tawi tun hina ko lundi deftere Allah e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam. haray toɓɓere nayaɓere nden wa isa marida fa'udhu si o nawni kadi haray no waɗɗima ya yahu ndaroyamo no waɗɗima ya yahu ndaroyamo si a andi musidɗo ma on himo nawni ko haqqe julɗo e hoore julɗo musidɗo makko. neɗɗo noon so o immike bimbi piiji nayi hino toon si a waɗiɗi e nder ñallal haray ko a jeyaaɓe e yimɓe aljanna sabu tippugol e maako ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande ko o weetuno hiɓe tolodi e sahaba maɓɓe ɓe ridwanullahi alayhim ɓe inni man asbaha minkum l yawma sa'iman ene ko hombo e mon tawata hannde himo hoori. ɓe addir noon ka filla e deƴƴi toon ha sayyidna aboubacar ɓe towni jungo ɓe maaki ana ya rasulallah min dey hannde miɗo wonde e anniya. on sayne laaɗo sallallah alih sallam maaki kadi man aada minkum l yawma maridan ene ko hombo e mon hannde ndaaroy kadi nawnuɗo ɓe ya wari townugol jungo ndaargol so tawi goɗɗo go kadi townay fi honɗum ɓe waɗirta no yiingo ko ɓe waɗirayno ko yiingo kon ko ha Allah yiyanaɓe. on sawi ɓe towni jungo kay ɓeyni ana ya rasulallah min mi ndaaroyi hannde kadi nawnɗo. ɓe maaki kadi man tasaddaga minkum l yawma ala miskinin ene ko hombo e mon hannde itti mbuuɗu gooto sakki okkori miskin. nder juulirde nden deƴƴi ha kay nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam deƴƴi ɓe landiti aboubacar ni siddiqi towni jungo ngo ɓeyni ana ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam. tammum ko ɓeyni ene ko hombo e mon hannde kay ɗowti fure toon kadi deƴƴi ha seydna aboubacar towni jungo ɓeyni min hannde mi ɗowti kadi furoy. bimana entre parenthèse ɗon no sella ka surrire jemma ñalorma bimbi e kiikire en yeywanwa sawdi ka haram woɓɓe juulete ɗon ka geeƴe ɓen noon ko surroyteɓe ɗon e weetugol haray hino sella ka goɗɗo surrire kiikiiɗe. no woodi riwayaji goo yuuɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko surra ɓe faati e tenen ɓe surrede wo e alarba woɓɓe wi kadi kaka fotoroɓe surra allahu alam. nelaaɗo sallallah alih sallam on sawi ɓe maaki wo ɗi piiji ɗo nayi ɗi mooɓodirta e aaden gooto wosina hara ko jeyaɗo yimɓe aljanna. ndaaroygol nawnuɗo ittugol sadaka jokkugol fure e honɗum kadi e waɗugol sadaka e hoore miskin. ɗiɗo piiji nayi so ɗi mooɓodiri e ma no wodno salafu salih firɓe hadis on ɓeni neɗɗo kan no haani etade waɗa ɗiɗo e nder ñallal lannata fewno ɗo tigi tigi on a jumaje ɗen fureji juulete hiɗa humpiti musidɗo ma fatigi o juulete ñalande kaari o wattinoye ñalande kaari eɓɓana waɗa ɗiɗo hollugol anniye on
fi kala aboubacar kanko andano nden ñande nelaɗo sallllahu alih wa sallam lallotono ɗum ɗo nelaɗo kadi andano ko kanko ka ɗum ɗo hawrodirta e muɗum kadi ko ɗum hollugol o neɗɗo ɗo ko neɗɗo aljanna yo allah moɓidiro en aboubacre ni siddiqi kañere aljanna makko ñande tawata jawdi e ɓiɓɓe nafata sina on arɗo ko allah e ɓerde hisude e sirku hara en wowli toɓɓe isa laqitahu fa sallim aleyh wa isa da'aka fa ajibu wa isa stansahaka fansahu wa isa marida fa ud jowa ɓunkun wa isa mata fatba janahahu si tawi kadi yehi noon o daaroyama tawi nawnar nde wawari heƴude yehi ha o maayi wore koya ɗowtu fure makko ha o wattinoye ɗowtugol fure ɗum hino no mari baraji sa juuli fure a ɗowtikimo kadi ha o wattinoyama ina mari ko wiyete kon qirat on qirat ka haala arab hino fota wa jabalu uhud hara yewɓe makka ɓen fof ɗo andi jabalu uhud kamen sen ƴettiɗo ene no fota wa monnemba hara gonɗon fof ngo wattanama kanŋe sabu ko juulɗa fure kon sa ɗowtimo kadi ha o wattinoyama kadi wanwa gonɗon kadi waɗanema kanŋe ko ɗum ɗo allah o yoɓoyeyma ñala dargal sabu ko waɗɗa ɗiɗo piiji ɗiɗi ko fi tun ko juuluɗamo kon juulama tawata mara tan fi ɗowtugol mo yoni a heeɓi ɗum ɗa goɗɗo noon juulamo ha gayna kadi ɗowtamo kadi ha o wattinoye kadi haray musidɓe julɓe andite yo neɗɗo maayo o heɓa ko kipamo ha o maaya ka o maayata ɗon goɗɗo longinamo kalimatu shahada si o maayi kadi o kipamo ɗon o moƴƴintinamo en fof hiɗen andi si goɗɗo maayi haray ko honɗum e honɗum woni ko yaltata e makko goɗɗo noon kipama ɗum ɗon ha gasa fewnama ha moƴƴa lootama ha gasa waɗama kasangi ha moƴƴa juulama rondoma naɓama wattinoyoma ɓawo wattindema kadi o daro ka hoore gabru ma o du'anoma ɗum noon o tawa min alamati saada e mande malede yo allah okku en battane moƴƴo hino metti heɓude yo allah okku en noon neɗɗo nano wuuriri noon woni ko darete ko ñande inna o laatike fure karamo koɓe feƴƴuɓe fof salaf kamɓe ko ɓe fesayno ene ñande ku wonki hun an yaltata e ndu ɓandu am nden ñande haray ko honno mi wa'iri est ce que haray miɗo e hoore l'islam musidɓe julɓe goɗɗo no wuura duuɓi 60 hara ha hande o gollari hay gotum ko wonta sabo naati aljanna fi honno allah ko inni e suratul maida innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ande dey ko allah jaɓanta golleji ɗin fof ko huloɓe mo ɓen goɗɗo himo wuura e nder duuɓi 60 hara koye nder geddi allahu subhanahu wa taala woni ko woni himo yeddude allah ñande goo yurmede allah tippo e o neɗɗo ɗo ɗum waylito o tuuba o rutto ko allah subhanahu wa taala allah on jaɓanamo o waylitanamo ko golluno to fof e geddi o wattanamo ɗin geddi ɗon fof hande kadi moƴƴuɗi ko ɗum allah inni e suratul furqan ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat o wattitay na innugol awa ko joni ko jogandema nden ñande ko golli nden ñande kon o fuɗɗoto noon dargo so heɓay ko natiro e aljanna ko ɗum andirten sifa allah ala laysa ka mislihi shay ƴetten wanowa joni ɓe mbileɓe firaun duuɓi 50 ɓe hiɓe yeddude allah golle maɓɓe o ko mbile yagal hiɗen andi noon no tawa e piiji jeɗɗi halkayɗi ɗin almubiqat ka ɗiniraɗo mako noon ijtanibu sab'ul mubiqat woɗɗite jeeɗiɗi halkayɗi ɗin no tawa e majji assihr mbile yagal ɓeɗo noon ɓe wuuri e nder duuɓi 50 kamɓe firawna golle maɓɓe ko mbile yagal e nder walluwahu gokkunni ni ɗum bimbi hum allahu subhanahu wa taala on bagori ɓeɗo yurmede makko nden o holli ɓe gonga on ɓay ɓe yii gonga on kadi ɓe retardari ɓe nennitaki hay lahza goto e jaɓugol gonga on o yi on mbilejo hoorejo maɓɓe on o wonno hari ko bundo fu so yiyatano o waɗino mbile yagal ha wumino kono han joni kanko woni chef mbile o hari hino mapinimo seeɗa fi fottugol e annabi moussa o yimmini mbileɓe makko go jemma yoɓe yahuɓe wujjoya tuggordu annabi moussa ndu ɓe addanɓe ɓay ko ndun ɗo moussa woni ko hoolori si ɓe wujji ndun ɗon joni fi bimbi yoɓe fooluɓe ko ɗum si alharbu khida yawnoɓeɓen fi naɓugol to gornu ndu yehi tun wonti bolli e maɓɓe ɓe ar ɓe ne tigi tigi on hoorejo amen ndun ɗon ndu memotako ɓe yimi ɓe arti tawi himo maapi ko honno fottirta e moussa bimbi
kono ɓay tun firawna janfike mo indi tigi tigi on sayi on fooli tun haray onon kadi o wonay ka nder palais présidentiel ga hande kadi on iway ka fulawari ton en fo en laamoto wonen nder ga wa innakum min al muqarrabin o jamay ɓattinaɓe yam ɓen hande kadi o wonay conseiller on à la présidence ko sabu ɗum ɗo ɓe dartani annabi Moussa kono si moɓodirama ha moɓodirama haray mo ɓe no andi ko hombo ɓuri ɗum neɗɗo hino yaha ha wona hiɗa ɓurda goɗɗo hiɗa innira goɗɗo no ɓurma ka konngol kono hiɗa andi ka ɓernde himo ɓurma ɓeɗo hiɓe andu no annabi Moussa hino ɓurnoɓe kono ɓe suusata firawna hiɓe faala kadi mansi bon poste ji ɗin ka palais présidentiel kono ɓay ɓe fotti ɓe oya liɓi toggordu mum ndu ɓeya liɓi bolloye mum koye ha gasi ɓay yehi ha boddi annabi Moussa ndi moɗi bolloye maɓɓe koye fop hoorejo mbilejo on ko landino ene ɓay ndi boddi Moussa moɗi cawoye men koye fop ene reedu mayri on ƴuufuno mbile ɓen inni o waye ƴuufare fes ɓe inni waɗa na mbile yagal ne sina ɗum si goɗɗum moɗi goɗɗum ɗum reeduno no hani ƴuufude seeɗa kaɓe yino ƴuufar ɗon tigi ɓe inni amanna bi rabbil alamin ko andi to gati ɓe anduno Allah ɓe naɓe innani amanna bi Moussa ko amanna bi rabbil alamin ɓe wi taw rabbi Moussa wa Harun ko ɗum holli jakka yo ala wo jeyɗo e won sina subhanahu wa ta'ala ɓeɗo noon e nder kumbimbi hun ɗon fewno ɓe fottata e Moussa ko ɓe heeferɓe ko ɓe seedata e Moussa Fir'auna wari ɓe tahiɓe ka nder jannatul firdawsi laala sabu nden sujudure ɗon ɓe juulari fana alan sara fotoro geejo subaka ɓe yahari hajju hoorari sumay hay hunde waɗari on sujud ɗon kono ko haalisa imo laaɓi terka nder ɓernde ga oɗo perte ɓe rewi Allah o yahin law katti anna aydiyakum mi taccita e juuɗe monɗen e koyɗe monɗen wala usallibannakum mi fempay on kadi ajmaina on fof moɗon kono ɓe ni tigi tigi on lanna o siraka ala ma jana min ɓurnatama e hoore koko ari men ɗo min yiiɗo gonga o mbiɗen tañƴini komin tori Allah joni koyo yaafo men ko min feƴƴinno kon ton wa ma akrahtana alayhi min asihir e konko forsuɗa men e muɗum kadi e mbileyagal kono min yillitota ko fewu ɗum ɗo woni yaqinu sadiq o ɓeɗo wonno julɓe ɓe tawata noon ɓeɗo kadi ko julɓe ɓe wonno kadi ko ɗum si tawi nani goɗɗo ina ɗo kay diinaji ɗin fof diinaji ɗiɗi alaka Allah kala fiɓuɗo ɗum hara o yeddi aya qur'an on Allah o ewnike ka deftere makko e suratul maida inna dina inda llahi ko al islam kanko ko kanɗon o reconnaisse ka makko ton si tawi noon enen hiɗen jogui ga goɗɗum yahani en ha enen julɓe joni no woodi julɓe goo fewta ɓe wiya sitta a gollidude e kefere ndi a gollidude julɓe kalima kabura kalimatan tahruju min afwahi no hulɓini julɗo no wona hara ko bonɗo kono ko julɗo toujours ko julɗo nelaɗo sallah sallam e maaki hadis fi kala karamo ko ɓe go hino lu'ini hadis on ɓeyni wo aziyatul muslim riwaya go ɓeyni aziyatul mu'min azamu inda llahi min hadmi lka'bati lmusharrafa lorrugol jolɗo lorriramo konngol ma kuugal hino mawni ka Allah hino hulɓini ka Allah ɓuri yirbingol suudu kaban ndu annduɗen ɗum ko awwalu bayti wudi alinnas oɗo ko ni ɓeɗo ɓe worino kono imanu maɓɓe on ittiɓe ɗum ɗo tigi yon ɓe retruve ka nder aljanna yo Allah hokkon enen kadi firdawsil ala toɓɓum sakkitoro kun e haqqeji julɗo e dow julɗo musidɗo makko on wa iza atisha fa hamida llaha fa shammitu si tawi o iili o yetti Allah an kadi haray ko ya du'anomo si o iili o inni alhamdulillah haray ko ya du'anomo wiyana honɗon yarhamukallah yo allahu yurmema kanko yilɗon o ruttana oɗa yahdikumullah wa yuslihu balakum yo allah on fewnu on o moƴƴina battaneji moɗon woɓɓe ni ko yahfirullahu lana wa lakum ko onti ƴettiri o du'anike mo hande kadi si tawi no goɗɗo wawi wayltude ɗi konngudi fof watta ka haala meɗen fala ba as haray ella ala kono hara ko noon du'a hakkude julɗo e julɗo musidɗo makko so tawi o iili si tawi noon o iili ha o gayni o yeggiti wiwgol alhamdulillah haray an ko ya andintinmo musidɗo so tawi goɗɗo iili mo du'a wigol alhamdulillah o wi alhamdulillah ko ɗum Allah layni ka Qur'an wa zakkir fa inna zicra tanfa'u lmuminin konko andintinɗamo ɗon nafimo kanko kadi hiɗa mari baraji ɗin kadi addallu ala alkhayri ka fa'ilihi tindinɗo yo moƴƴere waɗe mo mari baraji o on waɗɗo nden moƴƴere ɗon haray ko ɗi haqqeji ɗo jeego
julɗo duwa toɓtude musidɗo makko. Haray en andi ko hombo woni julɗo ko kala tawata o wawata lorrirde yimɓe ɓen ɗengal makko ngal o lorrirta kadi yimɓe ɓen jungo makko ngo. Foti a ƴettu katimere winduɗa yolluɗa goɗɗo, foti a waɗu plainte wurtuɗa hoore goɗɗo fi yo lorro, foti a ƴettu mbuuɗi yoɓuɗa naɓuɗa ɓiloyɗa goɗɗo, foti no new gerduɗa to wo ko an e Allah woni ko andi. Andu ɗum ɗon haray tawaka e julɓe ɓen, a tawaka haray e moftene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Si a maayi e hoore ɗum ɗon hara tubari. Yo Allah o yaafo en, yo Allah dandi en lorrirgol jama on ɗenɗe men ɗen e juuɗe men ɗen. Yo Allah newna en kadi wawen tottugol ɗi haqqeji ɗi nelaɗo sallllahu alih wa sallam maaki ɗo, hiɗa hani tottugol ɗiɗo e hoore musidɗo e julɗo musidɗo maɗa. haray mi yildito seeɗa ka haqqeji kawtal ɗa en wattanayi hakkille moƴƴa enen wonɓe gaaɓen hiɗen kawtidi ɓuri woɓɓe hara hinaɓe julɓe. L'islam on al islamu lam yantasir bi sayf, l'islam on o sakitorari sabu kaafa, ko sakitori ko bil akhlaqi tayyiba, al akhlaqi nabila, jikkuji labaɗi, jikkuji moƴƴi, ko ɗum l'islam sakitori. En fof ɗen andi qissa nelaɗo sallallah alih w sallam, kamɓe o yummirawo ka ladde nde nelaɗo sa sallam tawnomo ono jogui haɓɓidol ngal no ronkino rondoral ngal, o ɗaɓɓiri nelaɗo sa sallam yoɓe wallumo ha ngal hewta ka hoore babum ka puccu makko. woɓɓe inni ko no ngal hewtira ka suudu, riwaji aji ɗin fof hiɗi ari. nelaɗo sa sallam ƴetti wallimo ha ngal hewtoy ka makko. yummirawo hakke ko welti, o wini miɗo yeetade makko, pay kum hino ari ɗo wiyete ko Muhammad, ko satti o yandi wata heɗo on. tawi oɗo inde makko, inde nelaɗo nden sallah sallam boni e juuɗe o yummirawo ɗo tawata o anda nelaɗo fiyon ɗum sabu ɗenɗe ɗen. nelaɗo sallah sallam ko ɗum landimi ene ko ayyo nenirawo hiɗa andi o wiyeteɗo Muhammad, woni la mi andamo few koɗo mi nani fi makko. nelaɗo maki ha ko mi wiyete Muhammad, mi wayni ko ango joguiɗo jikkuji moƴƴi ɗo ko amɓe woni wolde ɗum ɗo. kono yummirawo wanno ko inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah, mi seediki ala reweteɗo sina an pellet ko a nelaɗo Allah. o jaɓiri ɗum ɗo ni ko ɗum piiji ɗin Allah no inni aya goo e suratul hujurat, ya ayuha allazina amanu, kono yo joom gomɗinɓe, in jaakum fasiqun, on fasiki ɗon karama koɓe goo koɓe firi wona fasiki o ko hulɗo. goɗɗo ari on tawata himo huuli o rankonti piiji fof, fatabayyanu waraga taske an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum nadimin. fi watan waɗo yimɓe goo boneji kon, hiɗen andi sababu nusul makko on, nin sitoen konko waɗno ɗon sabu honɗum, sabu ɗengal ngal e jungo ngo. hara inchallah o ɓeyni leyre o yoni luttirɗo mintaji 10 mi sakkitora toɓɓere honde hitande heyre nden naati wonande meɗen enen julɓe ɓen. miɗo toro Allah yo Allah waɗan en hitande polgal, yo Allah waɗan en hitande pottal, yo Allah waɗan en hitande laamu, yo Allah waɗan en hitande jawdi ɗuɗundi laaɓundi dagindi waɗandi barki. kala kadi ƴettitaɗo e meɗen e nder hitande ɗo yo Allah waɗumo hara ko firdawsi ɗo ala woni ko werde makko. feƴƴunoɓe fof ɓe tawaka hikka ɓen yo Allah taw haraɓe ko jannatul firdawsil a'la. mawɓe fatiɓe fof yo Allah hokkuɓe aljanna, enen ka yo Allah hokku en battane moƴƴo. julɗo no hani andugol ɗum ɗo, se moɓidiri joni fayɓe meɗen joni fof ko woni janngude ɗo e nder ndi leydi ɗo. hara mi waɗa ɗon hakkude laañi ɗiɗi ko ɗum parenthèse, hiɗen mari fewndo ɓuuri fayɓe 100 wonɓe janngude e ley duɗal ahlu sunna wal jama. hara ko anduɗen fi mum kon hara ko duɗe ɗe duɗal ngal andi fi mum ɓen no ɓuuri fayɓe 100. kono se moɓidiri ɓeɗo fof joni en landikeɓe joni hande ko jelu lewru men ɗo, ko ɓe yetto en hande ko le 17 mois de novembre, hara ko ɗo woni ko ɓe andi fi honno ko ɗum ɗon jannuɗen ɓe. noko sahay moko baɓen si landama hande ko jelu joom bente, haray satta e moƴƴa. no gasa ɓuy groupe aji amen menen mawnirɓe Konakiri, si innama ɗo joni yo kontuɗo lebbi meɗen enen julɓe ɓen ma lebbi meɗen enen ɓale ɓen haaɗi timmo e 12 ɗo e haala pula, mi sikki hay so tawi ko 1000 € waali ɗo on tigi perdayɗi. ara wonari julɗo. ila sa sallam no maki hadis fi ma ma'na al hadis, laysa minna man lam yahtamu bi amri l muslimin. tawa kay aɓen kala omo tawata probléme ji julɓe ɗen, himɓe julɓe ɓen fof intéressant mo. a wawi kontude ɗa fi no heɓira goɗɗum, ko aɗa wawa kontude kay lebbi maɗi. a wawari andude hande heeɓi duuɓi jelu ila annabajo ma on feri o waɗi hijira, hikka heeɓi duuɓi wulure e duuɓi 400 e duuɓi 34 1434 ans ila nelaɗo sa sallam ɓangi makka ɓe seeni madinatul munawwara. joni en fof ɗen andi fewndo ko 2012. joni noon no woodi hadis gonka nelaɗo sa sallam maaki
wo awa domi walotako ka leydi duuɓi guluje ɗiɗi hara dargal ngal daraki timmata duuɓi guluje ɗiɗi hara nelaɗo hono beeli sina hara dargal ngal ngal darike joni noon he duuɓi wulure on feƴƴi fawi ɗon temen nayyi fewno ko 54 on woni ko natude e mum ɗo yo Allah waɗan hitande polgal ko ila ɗum ɗon elaɗo wi makka ɓe seeni madina mi ala natude e tariha hijra on ɗon ɗum ko mawdu timmuɗo noon leere on lanni komi andintinta nde hitande ɗo nde naati siɗen hanuno weltagol ko alkamisa hekki hanki ñande ndu wino go'o ina Allah men yettima hitande feƴƴi a warari men hitande heere goo kadi naati en mbaɗum ɗo ko moƴƴere honno innidiren bonne heureuse année hitande moƴƴere kono sigi goto mi waɗanare ɗum ɗo ko si yeehi ha hewtoy ɗo 31 décembre ɗo fuɗɗe landede est ce que miɗo wawi innude oɗo bonne heureuse année aussi ko ɓaya wolare ɗum nga andare ko himmu ma kon ko ɗum si landoɗa fi ɗum ɗo to en yeddata innugol 2013 on si naati ɗo joni ɗum ko jibinede annabi isa alayhi salam hiɗen jaɓimo ko abdoullahi wa rasulu ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah kadi hiɗen jaɓimo hiɗen gonɗini ɓe fof kono noon hiɗen hani hittinde fi nde ɗo kadi anden ɗum ɗo hande ko tati jombente nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noon ɓe hoorari lewru buy ɓe ɗuɗɗini ɓaawo suuma e ɓuri jombente sahrullahi l muharram iɓe hoora e nden nduɗo ha ko yehi balɗe 15 koye nder nde lewru ɗo woodi ñallal gootal si a hoori ngal Allah yaafotoma bakkatu mo waɗɗa e nder hitande ɗum ko yawmu ashura sawmu yawmu ashura yukaffiru zunuba sana hiwaya goo ko ni ɓe addiri joni noon haray ko honɗum woni sunna on koyen hooru jeenayi ha gaynen hooren kadi 10 on fi hon ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe ɓaŋino makka ɓe seeni madine ɓe tawno alyahuda ɓen hiɓe horude nde ñalande ɗo ndaren alyahuda ɓen kamɓe hiɓe hittinno fimo ɓe iwtirno ɓaawo mum on ɗum ko annabi moussa alayhi salam hiɓe hoorayno ɓay nelaɗo sallllahu alih w sallam landike ɓe ko fi hon ɗum ɓe horanta ñande 10 on ɓe inni koye ngal ñallal ɗo Allah halki gaño amen on fir'aun o dandi annabajo amen on moussa alayhi salam nelaɗo sa sallam maki nahnu awla bi moussa minkum ko minen ɓuri handude e jeygol moussa e di ono ɓe ni o simi huuri ha ko ari toyta la asumanna tasi awal ashir mi hoore jeenayo mi watta ɗon kadi 10 fi wata inno e ñande goo awa tigi tigi on ɗum ɗo ko minen fuɗɗino nelaɗo kadi ay tawti men ɗon tagliide on karamo koɓe goo noon hino jeeɓi wondema ñentingol haysi tawi ko neɗɗo bonɗo e hoore ko moƴƴi kon hara hino moƴƴi hara ko moƴƴi kon o waɗi hay fi kala himo boni joggol ko moƴƴi kon hara hino moƴƴi hina kanko ñentinɗa haray ko Allah inni ko moƴƴi ko yo waɗe nelaɗo ɓe wuuritare ɓaawo ɗum ɗon karamo koɓe ɓe inni hara yonti hooru jeenayi yilto kadi hoora 10 fiyo Allah yaafo mo bakkatu mo waɗɗa e nder hitande feƴƴunde jonno musidɓe julɓe tedduɓe hara ko ɗum ɗo pette hooruɗa hara na horunoɗo to arafa ɗe gandi arafa ka yaafoto bakkatu duuɓi jelum duuɓi ɗiɗi joni a hoori ngal ɗo ñallal pet a watti ngal ɗo to nga heeɓiɗo taw bakkatu ko yaafaɗa taw bakkatu duuɓi 3 kono noon ko sarti on ko si tawi bakkatuji jeɗɗi halka e ɗiɗin ɗi woɗɗitama shirku e kala ko yowdiri e muɗum mbile yagal ittugol wonki ñamugol jawdi al yatima riba ko tawata ɗum saaki tigi hande fewn ɗo ka meɗen ɗo tentini enen wuurɓe ɗo ɓe yiɗuɗa a yiɗa a ñaama e riba hande folotirama ɗo joni fi ñawlagol cuuɗi ñawlagol otoje ƴettugol fof jiyaka meɗen darnoya cuuɗi ɗi en hoɗata e muɗum fewndo ko ɗum woni concurrence o musidɓe julɓe e goɗɗo calculinde wotere ya ƴettu ñamande an wo ɓeygure ma fof iɗa andi pellete a maayay anda ko hunde tuma maayata accira ɗum ɗo ɓeygure ma nde ƴetta ñamande bakkatu mo Allah inni kala waɗɗo men piiroyey inna min noon miɗo wakkili en piiroyey mana on ko ɗum kala ƴeɗɗo inni men piiroyey mi wakkilike jonna on qissa goto Umar ibn Abdul Aziz alhamisu khulafa'u rashidin ñande goo iidi hewtuno tawi o mara kanko woni amiral mu'minin o mara ko sodana pay koye makko koy koye ɓorno ñande julde gollowo on hoore baytul mal woni joni komi faala ko ya windu ɗo kaydi signen ɗo daari de gollowo woɓe amir o signa si o jonnamo laamu waɗi ɗo kadi no serti e laamuji men ɗin fewno ɗo o wini o signe ɗo joni mi ƴetta ka baytul mali mi ñawlama sodana ɓiɓɓe maɓen ko ɓe ɓorno si wonoyi ha yoɓoyama fendi mo ala rambosa ɗon
umar ko ɗum jaabilomo ini wo sahilatka ummuk an ka nene ma perdima wo ene a ƴawi ka kammu dow ga an e allah yiiduɗon o jonnuma garanti wondema mi wuuray ha lewru ndu maaya o inni mi ala e memude kono tawi suudu ndu ko neyirandu siwdu l'islam umar ibnul abdoul asis rahimahullah o mooɓi paykoy koye fof o ɓanni jiyoy koye o waɗi gimol labako o inni ya banat ishabna laysa al iidu liman labisa al jadid walakinna al iid liman khafa yawma al waid laataka ko wiyete julde fi ɓorniɗo coñci kesi na ɗum woni ɗum ko woni iidi tigi tiyonko kala on huluɗo ñalande fodore a yiyey ɗo woɓɓe hara ko ɓe ɓorni kon hara woɓɓe faltaki hay jooɗagol takko maɓɓe hakke ko ɓe ɓorni kon ko kaani kono ɓen ko ɓen allah ni law aqsama ala llahi la abarra kono ɓen si ɓe fewti tum ɓen ni allah haray ɗo ko ɗum ɗo mi faala ko ɗon e ɗon allah jonnata ɓe woɓɓe yiya tawa machallah base wingen ko 1 million 500 000 francs guiné kufne on tun ko 400 000 paɗangal ko 250 euro kono wallahi hara kamɓe allah ɓe haɓino heeɓi duuɓi jeego ɓen no ka hiɓe toon iɗen anndi qissa ɓe yawnoɓe ka bateau ɓe yehi ha bateau on tawi hannde kay mororonje ɗen neɓata liɓa bateau on neɗɗo gooto ko hulowo allah himo jooɗi sereɗa himo jannga deftere makko ɓe ari ɓeyni ene a renta e ko komin woni e muɗum ɗo oyni ko honno oyni a yaara neɓata bateau on o waylito oyni allah jiyangel ma oyni a holliɓe e doole maɗen allah mi tori kema kadi holliɓe yurmede ma nden bateau on o deeƴi o yahi no wonno yahide normal oya continue ko janngata waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja joni noon horgol ɗe ɗo musidɓe koye wakkilo hoore sa wawi heɓugol balɗe 15 no moƴƴi si a wawani heɓude ɗum noon e to alkamisaji ɗen fof e tenenje ɗen e mayru hoora wondude anni e labaɗo horgol alkamisa e horgol tenen ɗum ko sunna koye alkamisa golleji men ni fof ƴeŋata yaha dow ga neɗaɗo sa sallam mayɓe maki homi ɗo yiɗde golle an ɗen no yaha hara hino hoori nden ñande allah yafanto jeeya ɓen fof sina yimɓe taƴodirɓe ɗiɗo allah inna e malaika ɓen terte ɓeɗo ɗiɗo hande ɓe tuggidiri o jono musidɗo a jaɓa e joni alkamisa ɓe a yafere bakkatuji ma to sogi ɗin fof fiiɗa taƴodiri e goɗɗo fi ronkol innugol mo assalamu aleykum haray ko an perdini hoore maɗa hoora kadi sa heeɓi ñande jeenayon e 10 on wakkiloɗa hoora 13 14 15 ko ɗeɗo wiyete ayyamul bid ñalɗi daneji ɗin so nani ñalaɗe daneje ɗen harayna ko yeyte ga karama ko batiniɓe yoɓe dara e ñalade danere fi andugol konto e voyage ata na ɗen noon ɗe neɗaɗo dina wi kanko ɗeɗo ayyamul bid ko ɗum 14 15 e kala lewru hara ko lebbi no kontirten noon ka l'islam sa hoori ɗeɗo horgol ɗeɗo balɗe tati pet baraji ma no fotawa horɗo lewru ndun fof sa hooriri e ni ha hitande en timmi wo ka sawmi dahari no way wano horɗo hitande nden fop goɗɗo wata fuɗɗade hande ɗo hoore ha hitande nden lanna kono profitugol tenen e alkamisa 14 surtout fewndo ɗo subaka o yehi ha julde 6h30 goɗɗo no wawi sullade fewndo ha 5h45 huntagol ngol fewndo ɗo ko 5h ɗum ɗo horugol fewndo yaasi on hino ɓuuɓi kadi seydna aliya radiallahu anhu ɓay o landanoma ko honnum waɗi simo yiiɗi o aduna o woni ko yiiɗi aduna ko piiji tati pet no tawano e ɗin piiji tati ɗi o yewtuno o woni womo yiɗi horugol sanga tawata hino ɓuri e sattude iɗen andi noon makka ko wulata kon komin yehi ɗo wonde men yaltayno ka subaka juulugol subaka ka haram haray ko 35 degré ka subaka noon o woni mo yiɗi horugol sanga tawata no hattini e sattugol fi yetagol ku wonki hum makko wondema hiku jogii ñallal ngal daroyto ñalande dargal en toriki allah allah moɓidiroyen e ɓeeɗo haray mi darnira yewtere anden honɗum haray koye ndu lewru ɗo woni ko allahu subahanahu wa taala o woni ko halki firawna enen ka hiɗen toromo kadi e ndu lewru ɗo ayɓe men ɓe yo allah fewnan en ɓe so fewntaɓe yo allah dande en bone maɓɓe haray koye ndu lewru ɗo kadi woni ko allahu subahanahu wa taala o dandi annabi moussa kalimullah yewtiduɗo e allah on tawaɗo e ulul asmi jomiraɓe pellital ɓe jowo annabi moussa en toro allah subhanahu wa taala on yo allah on dandi en kala boneji ko woni e yiilade hakkude leydi e kammu kala kadi ko ñaawi e nder nde hitande ɗo ko moƴƴito yo allah waɗu geɓal meɗen enen e ɓeygureji meɗen wondude kala julɗo kala ko ñaawi e nder nde hitande ɗo soñdiaji e sohlaji e nawnaji yo dandu en o danda ɓeygureji meɗen o danda kala julɗo ka woniri kadi kala ka julɗo ɓili en toriki allah subahana taala yo allah on ɓeltumo mi toriki allah subahana taala kala koko nanɗon ɗo ko yaadi e deftere allah ƴettire sabu ko deftere allah e sunnane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam
kala ko nan ɗo hino lundi ɗo bindi woppe to haray ko cheytane woni ko lungini lam min abdallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiya برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.